Ibiganiro byari biteganijwe guhuza igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'umutwe w'inyeshyamba ubarwanya wa AFCM 23 cyangwa se M23 byajemo kidobya. Izo kidobya zajemo rero uti byagenze gute? Amakuru yaturutse ku ruhande rwa leta no rwa AFCM 23 muri iki cyumweru agera ku biro ntaramakuru by'Abongereza avuga ko ibiganiro byari biteganyijwe kuri uyu wa gatatu itariki 9 Mata 2025 ni mu murwa mukuru wa Qatar witwa Doha, bitakibaye kandi nta yindi tariki y'igihe bizabera yatangajwe. Impande zombi mu ntangiriro z'uku kwezi zagiranye inama yafatwaga nk'ibiganiro bya mbere bitaziguye hagati yazo kuva abarwanyi b'umutwe wa M23 bigarurira imijyi ibiri minini yo mu burasirazuba bwa Kongo. Iyi nkuru y'ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters ivuga ko hataramenyekana impamvu inama yasubitswe. Impande zombi zavuze ko zari zitarabona ubutumire kugera ku wa mbere w'iki cyumweru. Umwe mu bayobozi ba Kongo we yavuze ko ngo ari ikibazo cy'imitegurire. Mwicare mutaragatebe rero mbabwire. Mu kwezi gushize mu buryo butunguranye Qatar yo yahuje Perezida Kagame na Perezida Tshisekedi wa Kongo, hanyuma aho abayobozi bombi basabye ko imirwano yagira gutya igahagarara. Umuryango w'abibumbye n'uburengerazuba bavuga ko u Rwanda rwahaye intwaro M23 ndetse n'ingabo, ariko guverinoma y'u Rwanda yakomeje guhakana ibyo birego, ahubwo igakomeza gushinja guverinoma ya Kinshasa gukorana n'umutwe urwanya ubutegetsi bwa FDLR washinzwe n'abasize bakoze genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'1994. Utiro bimeze bite? Uretse ko guverinoma ya Kongo yanze kubivuga, ahubwo M23 yo yanze kujya muri ibi biganiro. Amakuru ahari M23 na Kongo byagombaga kugenda ku munsi w'ejo ku wa kabiri tariki ya 8, ariko biza kuko ibiganiro byagombaga kuba uyu munsi kwa gatatu ku itariki 9, ariko biza kurangira igisirikare cya M23 AFC ikigenga ari yo nyine umuyobozi wayo ari we Corneille Nangaa ababwiye ibisabwa kugira ngo ibiganiro bitangire kuba. Ibyo bisabwa rero ni ibi. Mbega M23 we ahangaha none ndayamanitse. M23 kujya kumeza n'ibiganiro na Kongo ubu niyo iri gutegeka kubabwira ibyo ikeneye. Ibyo dukeneye ni ibi ngibi, ni mu byubahiriza hanyuma twebwe dutangira ibiganiro. Ibyo bikenewe rero ni ibi. Mbega ibiganiro byajemo kidobya we. Dore rero ibiganiro M23 ishaka kugirana na leta yabo ya Kongo bigomba kubanzirizwa n'ibi bikurikira. Kongo igomba kubanza gushyira mu bikorwa ibi bikurikira, kandi ibi bintu nagiye mbibabwira mu minsi yatambutse, mbabwira inti ibi biganiro ntabwo ari leta ya Kongo ibikeneye cyane kuruta uko M23 bikeneye, ariko nanone M23 yo nta n'ikibazo inafite, kuko aho bari guhurira hose mu rugamba M23 iri gukubita ingabo za Kongo. Tshisekedi rero ugeramiwe uri kubona ko ubutegetsi bwe bushobora kuba buri kwerekera mu manga, niwe ugomba kugira ibyo yubahiriza bitandukanye n'ibyo M23 yo irasaba. Iravuga iti twebwe kugira ngo dutangire ibiganiro na guverinoma ya Tshisekedi, dore ibyo dusaba ni ibi ngibi, ni mu byubahiriza hanyuma rero tubona ubuza mu biganiro. Mu byo basaba rero ni ibihe? Nk'uko byatangajwe n'umunyamakuru wigenga ukora inkuru zicukumbuye bamwita Steve Wembi, ihuriro rya AFC M23 haba hari ibyo risaba mbere yo kugirana imishyikirano iyo ari yo yose na guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibyo basaba rero ni ibi. Mbere na mbere M23 irasaba Tshisekedi ko ashyiraho itangazo ryerekana ubushake bwa politiki bw'ubutegetsi bwe bwo kugirana imishyikirano itazeguye na AFC Alliance Fleuve Congo, ndetse ariyo ifite igisirikare cya M23. Bati mu gihe nta tangazo iri niri risotse guverinoma yasinyeho, iyo mishyikirano ntayo tuzajyamo. Ibi bintu bari gusaba byose nibitubahirizwa, imishyikirano ntizaba. Icyo ni icyambere. Icya kabiri, hari ukuvanwaho kw'ibyemezo
by'inteko ishinga amategeko byo ku itariki 8 ugushyingo 2022 hamwe n'izindi ngamba zose ubutegetsi bwa Kinshasa bwafatiye M23 kugira ngo imishyikirano ya politiki izabashe kuba. Yo ne cya kabiri. Icya gatatu ari nacyo gikomeye cyane, ivanwaho ry'ibihano byose by'urupfu, gukurikiranwa n'impapuro zo guta muri yombi no gutanga igihembo ku muntu wese wafasha ubutegetsi bwa Kinshasa mu guta muri yombi abayobozi n'abakozi ba Alliance Fleuve Congo ifite M23 nk'igisirikare kugira ngo bizatume imishyikirano ya politiki iba. Ahangangira ngo ndabibutsa ko nigeze kubabwira ko mu gihe cyose bano bayobozi ba M23 bajya mu mishyikirano, ubutegetsi bwa Kongo kandi bwarashyizeho impapuro zo kubata muri yombi, byashoboka ko isaha bashobora gutabwa muri yombi aho baba bagiye hose. Bati rero ibyo byemezo nimubanze mugaragaza ubushake bwo ko bivanweho, mu gihe bitavanweho ntaho muzatubona, ibiganiro bihagarare. Ikindi rero hari ukurekurwa nka data, hari ukurekurwa bidatinze ko abasivili bose cyangwa abasirikare bose bafashwe kandi cyangwa baregwa gukorana na AFC M23 kubera isura yabo cyangwa ubwoko bwabo cyangwa kugirana umubano wa kinyamwuga, ubucuti cyangwa ubucuruzi n'abanyamwuga ba AFC M23. Ikindi M23 isaba guhagarika no guhana imvugo zose zibiburwango akenshi zikurikirwa n'ibikorwa byo gukandamiza no kurya abantu, kimwe no guhiga abantu kwatangijwe ku banyekongo kubera isura yabo cyangwa ururimi bavuga igiswahili n'ikinyarwanda, hitwajwe ko bakorana na AFC M23 cyangwa kuba abacengezi b'abanyarwanda. Ikindi hari ukurangiza ibikorwa byose by'ivangura no gushakana ubwene gihugu ku baturage bavuzwe haruguru. Icyanyuma M23 isaba kinakomeye kugira ngo ibiganiro bibe no gushyira umukono ku masezerano guhagarika imirwano hagati y'ubutegetsi bwa Kinshasa na AFC M23. Niba ibi bintu bidakozwe, nta biganiro bigomba kubaho hagati ya M23 ndetse na guverinoma ya Kongo. Ibi bintu tubabwiye hano kuri MC Karoli TV ni ibintu tuba twacukumbuye, twavanya ahantu nababwiye ko twanyuze ku banyamakuru bigenga kandi bakurikirana intambara muri Kongo, tunyura ahandi hantu ku masoko yacu y'amakuru kugira ngo tubashe kugera ahangaha. Ibi rero niba bidakozwe, ndagira ngo nkubwire ko tayari imishyikirano yahagaze mu gihe Kongo itagize gutya ngo ibishyire mu bikorwa nk'uko M23 ibishaka. Iyi ni MC Karoli TV, ngewe ndi Ntirenganya Charles. Komeza ukore subscribe, ukore like, ushyireho na comment, dukomeze kubana mu biganiro bitandukanye binacukumbuye, haba mu Rwanda, imahanga, haba no mu makuru nyine asanzwe atandukanye.